back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Katong tanang panahon nga nakalabay, sa bukid na gihapon ta natangkong, di ba? Pero tungod kay dunay tao nga lumugid kay kasing-kasing nga gipada sa Ginoo, mao na ni ron na usab ang atong kinabuhi. Husto ka na imong gisulti. Pero, mapagid mo mag-get dyan ang akong punto. Ha? Oo. Dili na malalis nga ato na naangkon ang atong gidamgo nga kalampusan nga makapadayon gyud tag eskwela hangtod nga makahumanta o mahimo na kita mga professionals. Pero napagyapoy kuwang dili pa ada. Unsa di ay? Unsa pa man di ay sa imong hunahunang atong gikinahanglan aside sa kinaadman? I mean, sa hustong edukasyon. Love. Love gikan sa tao nga imong gidamgo nga ikauban sa tibok nimong kinabuhi ada. For me, life is not perfect. Kung dili na ko maangkon ang tao nga gusto na kong ikauban ada. Hoy, sultihi ragot ko. Are you in love na, Aliyah? Have you found the right man for you? Kani adto ra ada. But sa to say nga, maraman og bato og kasing-kasing ang maong tao. Ambot ako'y pasabot ba? Correction ha? Mura magway mata? Unsa? Yes. Wagi ko niya makita. Maong, ako na lang giingon ang Ginoo. Giingnan na lang akong Ginoo nga Lord. Kuha na lang ng tawana, uy. Kung dili manggali na ako siya maangkon. Haloy ka bad ni mo, uy. Do you think malipay ang Ginoo sa imong gipangayo? Naibaw ko nga. Kay sabay na. Maong nangayon sa kong pasaylo. Ikaw no ni andar imong pagkaway buot. Kay sabay nagbuhat anang mga balaod, uy. Nga ang babae, dili mahimo manguyab sa laki. Hoy, kung diskumpiyado ka, hala supa ka. Ikay panguyab sa tao nga imong gimahal sa hilom. Pero, wa makakita nimo. Aron malipay gid ka sa hingpit. Ma, unsa tong imong gipanulti ni Yaya Chay? Tininuot tong imo? Oh yes. Moangkon magsadili si Del. Pero dili siya makalimod nako. Ako pa nga nag-una kog kusduyan og iya pa kong inahan. Kung unsa kaabtik og maayong mo palusot si Del para niya, matabunan ang tinuod niyang gibati ngadto sa uban. Pero dili gid na may imong ikatago nako nga iyang inahan. O unsa may imong gibasihan? May nakita ka, ma? Daghan. Usa na ang special treatment ni Aliyah. Nagtuo kang na-in love si kuya ni Alea? Maong pinangga kaayo ni niya? Dili ba pwede mo ingon lang ka nga paborito ni niya? Na in love gid siya sa iyang binuhi, Shin. May gihimo karong panahon ang imong mag-uwangan nindot gid kaayo nga lakang para mo bati og dakong kalipay. Labaw sa tanan, garbo ang babae nga iyang gihigugma. Malas lang siya, kay suod kayo nako ang iyang giduol, aron kini mahimo. Misulti gid din nako sa sekretong gibuhat ni kuya nimo. Ma, ayaw kong ibitin pa. Sultihi ko kung unsa na. Promise, dili ta kabukon. Okay. Pag-ilis kay manlakaw ta karon dayon. Anita din ni ma? Yes, sige, kanaog na. Hangdan ang bay sa bungtod. Kanang nag-inusarang nagbarog nga mansyon? Yes.
Gift na ni kuya nimo para sa kalampusan ni Alea. Sa iyang paghatag ni Alea og garbo nato ni kuya nimo. Sukli na ni kuya nimo sa iyang mga paningkamot ni Alea para makabot gyud ang iyang mga damgo. Nahibaw na si Alea, anak? Matod pa sa engineer nga suod kaayo nako. Himuon ng sorpresa ni Del para ni Alea. She deserve it. I hope sila lang yun. Dili ko musugot nga mahatag ng bayas imong mag-uwang ngadto sa laing babae. Kun kang Pauline? Damn! Ma, ayaw na ko naglabara ang imong o atong Pauline. Okay. Okay na ang akong pabati karong panahon na Shin. Tungod sa akong nakita sa imong mag-uwang. Okay na kaayo ang akong pagbati. Pero gimo pa gani kong padunggon pirmi sa ngan atong mananap nga dako. Magsugod na dayong bukal ang akong dugo. Maong lihayin na, okay? Sorry. I swear, dili na mausab. Magtinabagay noon tag-ampo nga unta matuman lang ang akong damgo. Nga sila gid ang magkadayon si Alea. Huwag ko mailan nga may malisyoso siyang pagbati nga gipahinungod kang Alea. Ang ako ra gyud ang nasabtan sa pagpakigsuod ni kuya ni Alea. Di niya kung gihatag ang tanang special treatment. Inamana ma, o wag kailaing nagpaluyo, ana. Lightly, okay. Go ahead sa imong pagtuo. Iya man tag-opinyon. Pasagdan ta kas imo gituhuan o pasagdi lang sad ko sa ako. Pero mangutan ako. Unsa man? Konsimba ko dool ra sa tinuod ang akong tagaan sa pagbati sa imong baguwang. Pwede ba? Ride on ka na lang? Ayaw pagsupak, anak. Okay ba? Let's give them the chance para magbalipayon. No worries, ma. Baw na kit ko. Mika na good ta. Anak, dili na kita mag-away, ha? And again, please, forgive me sa tanan akong mga shortcomings, anak. Wala na ako na mauy. Nakalabay na, di ba? Let's start all over again. Tao ka lang. Uparehas na ako, ulipon sa sayop. Laumi nga nawagtang na gyud ang mga kahiubos nga akong gihambin sa unang mga adlaw. Tungod kay nasakitan ko sa imong gibuhat, ma. I love you, I love you, I love you, mother of mine. Thank you, anak. Thank you, gid kayo sa pagsabot. Oh, my God. Murag dili ko makatuo sa pagmahal nga imong gipahinungod nako karon. Hawa ko magdahom nga luyo sa tanan akong pagpasakit nimo sa unang mga adlaw. Sa ingon lang ini kadali, imo nang nakalimtan. Pasalamati anak si Kuya Delma. Ha? Oh, wa siya hunong sa pagpahinumdum nako. Nga bisan unsa pa kang nilaan sa usa ka inahan, dili gid kuno nako angay ang kalingtan nga ikaw ang gihimong instrumento sa Ginoo aron namo makita ang kaanindot sa kalibutan. Gusto na, ma. Relax na, okay? Yaya? Palihog ko og tubig nga mainom para ni Mama, be. Timan ilang ni Ma. I will always love you till the end of time. Salamat, anak. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!